سلاح ته حلي ناكي سلاح هر نخوشية زي تركي هر دل إيشاية جد تركي هم جي بيت بيجا يعني تر هر دمجي قم هون هبدوروني أو راستا بفان باهواریان پاکروانی گوتنا راستیه تفلی شورشا سوریه بو تاکو هاتا ترور کرن. پاکروان نصرالدین برهک باوی علا لگنده گوریدنا یه سر به دورا آلیان و لروجاوای کردستان سال 1960 جدایک بویه. خوندنا خواه سرطایی لگنده خواه کر. پشترا خوندنا خواه قوناغ آمدهی لباجارو که چلاغا بداوی آنی. داکو بری خواه بدا پارزگاه حسکه قوناغا ناوندی لدبستانا پیشسازی بداوی بینه. پشترا باورنامه پیمانگاه پیشسازی بش الکتریکی لدیرا زوری به دستفعانی. پاکروان نصرالدین برهک یه دستپیکا جوانیا خواه تفلی رفین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو جبر باورین وی به هز و رامان و پشتوانیا جوانان کار دری خستنین خوندکاران ده لچلاغا حسکی و دیرا زوریت کر. سانکی مضحي بود بر قضية خدت بر ملتي خدت بر هفالي خدت بر هاتشي هفالي وي لجميد سر هاتشي قال كي دفاع حزب أخو ونهج أخو باوري خد كر وقناعات خد كر والتجار جي شاش نشو شقاس مطباتي هاتم في شابي حزبين صديم برن كرتم خدي موقف وتد وجهد قل شهيد نصرالدين برهك بابي علاء خوردکی کرد پرورج مرباطه که ولات پاریز همی جوش خوا همی جیان خوا خباته که بیر وستاندن بردوامیا خباته سر همی استا چه دا استه رخصتنی دا جه کیوی تایبت ناو رخصتنین پارتی هبو درسوزه گلک حوالی خوبو یعنی کاری بو حوالا همیا وک هفل وابنر ونوال هفراغره هر وسط ناو جواتا کردی دا جی جه کیوی تایبت پیوندین باش ناویناوی و معقول دوری دا هبو که گلک صلح و آریشین گو جواتا کردی و ناکوکی گو چید بو دائما تیدا آماده بو حاضر بو چاره سر جید کرن تم پروگرام کیویش بو چاره سر کرنا آریشی دوری هبو ناو حوالا رحسفک بو همی کاری راد بو خوش کار ندا علی کی کار چه زحمتیاوی با چه دور با چه نزیک با کدری با رحیویش خباتی را دائما آماده بو هر شواز خباتی شوازه کی چالاکی هشمندی رحکی دلسوز نشتیمان پرور سروی ربازا پیروز ربازا بارزانی نمر. پاکروان نصرالدین برهک جه کنگره پنجان تا کنگره دهان باشداری ده کنگرین پدکسی ده کریه وش آلیه حوالین ربازا خواه پارتیا خواه و هاتیه هلبجارتن بکارو خباتا خواه و باورین حوالین وی جیره پله پله دناوا رفین پارتیا خواه ده بسرکت تاکو دو کنگره شهید کمال احمد درویش ده سال 1998 ده اندامتیا کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بدست آنی پشتره جبو اندامتیا پولیت بروا پارتیا خواه هاتل بجارتن و اوانات خواستن بس کرد بسکنن اب خوینا شهیده یه ریک که نوش مرا بکریا بوی ما به کرد سوری صدام حسین دیکتاتوری باشی لکتادا بیماریا بسده هزارا کشن بالا دادا بازار گنده ویران کرد صدام حسین شو کردستان که بود آلا کردی آدادن باوی علا ده دستپیکا شورشا سوریه ده تبلی رفین شورشه بو دو پیشیا خو پیشاندانه لدیجی رژیم اسد لنافچین کردستان سوریه ده دمشی و جه خود گرد دا خوازار و خاندنا رژیم اسد کرد برهک جه کسین خودان رولو پیگه بو ده پارتی دو دناوا ریزین تفگرا رزگاری خوازا کردستان سوریه ده رولاوی دیارو برچاف هبو و ده خون و خیالاوی ده به دست و آنینا مافین گلی کرد لکردستان سوریه لسر ربازا بارزانی نمر هبو لوما تموتم جه آرمانجا رژیم اسد بو دو بردوامیا خباتا خوده گلک جاران راستی گفند رژیمت هات دو سال 2004 ده پشتی راپارینا روژاوای کردستانی رژیم او گرد پشترا سال 2009 جی جارکدنج آلی رژیم اسد و هات گرتن و زندان کرن لیبیر و باوری و اراده وید هر جارکه کود هاتا گرتن ده بهسترد بو جکریارن رژیم و شهید رشدما لسر خباتو بیر و باورین خواه شهید برهک دروژا 13 سباتا 2012 ده دماکو کارکی پارتی راد بو
لەسەر دەستی هین چەکدارên نەناس yên devnixuman dî li ser ya gundê Genco hat armançkirin. Dijwarî birîndar bû. Ji nexweşxaneya Nûr ya bajarê Qamişlora hat veguhestin. Piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştirgiriyeke bilez jê rahat kirin. Lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiye û Kurd û Kurdistanê bû. جی وەکەکەچە شەهید داخوازم ئەوە کۆ کەسی تیرۆریست کۆ بڤی شێوەی وەرە باوێم کردن داخوازامە ئەوە گۆ ئەف کەس وەرنەگرتن وەرنە مەحکەمەکردن Termê pak yê Pakrewan bavê Ela li zêdê wî gundê Kevredana bi beşdariyeka cemawariya berfereh ji xelkên deverê û hemû pêkhateyan endam û kadir û serkirde û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi xak hat sipartin. Îdî her sal perwerên Kurdayetiyê û doza Kurdî seredana gora Pakrewan bavê Ela simbila azadiyê û xebat û gotina rastiyê dikin. Bû gulan gorna wî dixemilînin. Şehîdê xwe şehîdê Kurd û Kurdistanê cardî bi bîrûsa dikin. Wekû zarê tevaya Kurdên resan xwedî bawerî li Kurdistana Sûriyê bibêje em qet teşbîr nakin Pakrewanê leheng.